abweri izoba ebiro 8 byo kwezi kwa kana 2026 twabyara Omutogu Karora Primary School abwo kurinda obuhangwa omuri Rwampara abwo kurinda obuhangwa omuri Karora Primary School narisho muri Karora nk'Ekyanga. Nyamwabaziyo District Production Officer ahabwa Rwampara akwatanise na chairman w'entebe yo kubanza nangwa n'abashomira hari Karora Primary School batandikire henkoreji baruka y'emiti erukwingana 10 eyo kubyara hishemero nangwa no mukashozi akehinguririza ishomereri. Students ba Karora Solidarity baryo ntubyara Omutogu kandi ntanyangwija kora cyona ekishemire kuba nkikorwa. Omutogu twagubyara bwa Ruhanga n'ihanga ryitu. Benjamin Amanya Production Officer wa Rwampara arukutongozaho kubyara emiteji ahari Karora Primary School agizire ngo bonka district bebembize cyo kubyara emiti okugezaho kwerinde bigwererezi no kwekusima abarukubakwatiraho. Cyenka district ya Rwampara ikintu kikwatirene no kubyara emiti nicyo kintu kitwebemberize. Nicyo kitwebemberize munonga recently muherize kurebe kintu kigwerereze kibire bugamba. Ekizire kikatwara ebizimbe kikatwara classrooms kikatwara entoke z'abantu bwo kugira ngo ebisozi parts zimwe abantu bakatema emiti kandi ruyare norangwe cyo nekizubu kanka itwe nka Solidarity team eyija kutuyamba nka district ya Rwampara nintekateka mwatuherezo muzumuhango ugwahagira abatura okwakira emiteje no mutima gumwe bagibyare bagireberere aha kubatene kabi aha bihingwa byabo. Kwijaha nagamba na forest officer yangambira ngo emiteje teyine buzubu n'orutoke teyine buzubu n'omwani mbenu waguto mu rutoke no gureberera yureva no wasakusiya no bwire niyo moshenye mengo so mutakagira bwa bataka bakarora emiteje nejja kubagirira omugasho nejja kutukorera umuhando go guru kwijaha nimwe mekanu muzakwa mfuna benefits. Omumbashomira hari Karora Primary School Evans Twinamatsko hagizire ngo bakwatanise na government okurebeka ngo barete emiti ebari kutekateka ngo neza kwerisha emerori yabo nko kwari kushobora. Karora my roots tukwatanise na government twafune emiteji twantwenda ngo tukorenka group to making sure ngo ejemiti yakora ki yakura kandi yabyaro kandi yayambisho mero ryitu kandi kugira ngo twenda tuteka ishomero ryonka twenda tugitekena na omihanda nkaciyama no kuyayagambere kugenda mpaka nguto a main road. Okay, mu muhirwe Godfrey Hall chairman w'entebe yo kubanza wa Karora ashoboriro kubinekizubu ekimitunga wanyuma yenjira kugwa nuko kukigabataka ukwejomero muhururu yo kubyara emiti ebahirwe nani ntwara umugisho gushaba intoba Karora kacitangarwe nshama abo kukunda umuhango ogu kandi twena tukagwejumbera mutukamanya umugashugwe emiti nyinda mutere kishani bwa nyuma ya Karora kacitangarwe nshama emiti yebira abajwe imihanda ngo kutwabyara Karora nkairo C5 kukweza kutubyara mutukarora okarakara kukwene yanja gatana ebyire emiti neza kubera ikingi cya rucibone munonga ehurureji neza kwetorora Rwampara yona na munonga hamashomero nebicweke byehinguririze gashakwa iya nakankwasa ahabwa Tayari West.